Mayam Kurumzari dom English Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari. Leba sigi akoi Lok Sabha adagi State Assembly da fair representation. Assembly constituency gi number adagi mai boundary seat decide tawdori ba process yam na maru ba exercise delimitation exercise si yam na maru ba exercise ni leba asigi damag akoi democratic ki oiba yam na fair representation fangna bai damakta mioi amamamgi vote se magi values e ngakna bai damakta proper delimitation exercise yamna maru oi aduga handak ikoi dana Supreme Court na 2008 security reason adagi atai atopa reason yam piraga Northeast ki state mari Arunachal Pradesh Manipur Nagaland adagi Assam da delimitation tawbasi masi thinki bani adubu handak Supreme Court na na hariba state mari is da within 3 months tha hum gi manung da delimitation process solution gadabni habagi yathang tholakpaga iroina na hojik leba sida khogi opposition parties ki southern states ta yaning da moi delimitation gi against the minor meeting for pham khare aduga Manipur gi oina khogi maroi ba CSO sing COCOMI adagi amuko and even BJP MLA sing gi maikai degi delimitation je pangthok patar ga di yamna fair oi ba mong da pangthok ka dabani aduga delimitation gi exercise si haudringai da Manipur da NRC hana chathan ga dabani adagi bogus electoral moi voter list agi lokthok dabni haibna chingba wafam bayam lakli aduna ngasi akoina maru oina delimitation je Manipur da pangthok patar ga di hozik si ladiba situation zida delimitation pangthok paji pangthok pa yagdori bra or challenges kari legedagi aduga delimitation je am fair oina valley hill area pulap si consider tawraga Manipur gi geographical area adagi population me am je consider tawraga yamna fair and transparent manner da delimitation pangthok kani haiba taraga di karma tawgada ge habi matang da khana bai tanjad logjage ngasi gi topic na calls for fair delimitation in Manipur aduga khoi ge expert panelist na han bada ke right makte election biri oza Khuraijam Athouba coordinator COCOMI oza botaram nokchari mayai thangmad election biri oza Ningthoukhongjam Satyajit chief bureau UNI oza botaram nokchari aduga khoi ahum soba panelist na oza KSH Shanta Secretariat member CPIM Manipur ni ngahake manungda khogi studio da election biragani ahan ba wanga si hak oza Khuraijam Athouba lakjage oza hojik Manipur da minus Supreme Court ki yathang matung ina within 3 months delimitation pangthoklo harabani na how can the government ensure fair and transparent delimitation Manipur habdi Manipur gi hojik lairiba socio economic sensitivities duga prevailing unrest sigi backdrop ta delimitation pangthokpaji kamain tawgani oza Manipur ki context da hana hijage ko jos aduga kano gi mulano Manipur ki context yi yengbu kanda delimitation tawna gi objective si akoina generally yengaga di population ki growth chidi magi natural growth am leje madu every 10 years koi census tawbusida magi growth chigi rate am le haiba growth chigi matung ina mi bising kuntra leramba kogi constituency si natraga mi lising ni phule ba constituency si chahi tarai matung da di mi lising yang khai su pe ya re kendra khara dana mi lising yang khai manga su ji be ya kendra khara dana mi lising hu su pe ya almain toro kan da constituency sing si da gi representative amamon khan bane high representative sing si na magi constituency sing si da lady ba population or madugi citizen sing sigi welfare gi all forms of policy matters all forms of welfare schemes and benefits bonomaksi kendra gi mai constituency sigi representative sigi kuthang da thabuk shin loi lak do ne ba ada khoina aduna maram boira kanda average ta every constituency sing sidagi khoi gi equitable khoi gi population gi representation nama lehna na ba hona bani aduna madugi equitable khoi gi representation nama lehna na hona po kansida mi masing du gi matung ina magi population growth gi matung ina matam gi khoi gi census nama gi matung da delimitation se tawra kanda constituency sing redraw tawraga yamna hengat pa population yam hengat pa mafam du dagi mi je khara khaidoga yam hengat ta badu da yen thong naraga magi proportionally manan bai tare rationalize tawni amarom da ko sigi poche tawda taraga di problem yam ama lei maram di developmental work de yaro du ni magi welfare scheme de yaro se for example koi gi Manipur gi context gi nga kanda
MLA mamamna magi local area development na paisa mala ise sidi MLA kudimok si chamane ila lai bada apna understand to duse MLA kudimok chamane adu magi area sing se khoni yeng matam da se Khundrak pom area hai se Khundrak pom constituency sidi almost kilometer aina pav da kilometer tara manga taru muk sangam do male yam chawe ba area yam chawe aduga singjamai kendra yeng se singjamai sidi hardly kilometer na kilometer manga phan saude fund is man kai thar fund is man kai thuni then magi population je yeng kan da moirang gina voter masing se around about 40,000 smaina lay aduga akoi singjamai gumba akoi uripo gumba sina 30,000 28 to 30,000 smaina lay bine voter masing se what about hill areas hill areas su chamane koi gi ukhul gi se koi gi chingai assembly constituency ase moidana 45,000 hujiti moi 45,000 maina du mathakta lay aduga khara amadana adudagi hena hengat ki 60,000 yo bo yawe adu khara amadana 35,000 30,000 khatang lay bisu yo adumaina sigi leriba koi gi irregularities mayam se madugi equitable koi gi share ma lejana ba aduga magi koi gi constituency sing sigi marakta koi gi manaba chakthungna manaba population da manage to buya na bagi objective ta delimitation ji tawgada bane na haibane adugi matungi na koi gi constitution gi magi leriba provision dui matungi na delimitation tawna na ba na masagi lengna na leijara bane adada koi gi Manipur gi wena lurei di kaino ha kanda Manipur gi si koi na ningjang bada 72 dagi hoji bausi delimitation ji tawda tawdrisida 2002 da tawne na leiramba potsi 2001 gi census si akoi unnatural loiba growth ama yam thajada mongda akoi subdivision khara da hai tare hai riba subdivision singsida subdivision mapan lagano oijani adude da population growth si mama amana angang nupi mana angang pokposi akoi gi chahi mada angang ani hum pokpagi phibam da population growth se la am hai tare anu maju natural oidre anu high pochi masi asoiba me yam chaun lere anu sigi basis ta tawraga di mi de yaudaba aduga chedana mi masing yamaga census se fair oidre adu delimitation tawgida si film se delimitation tawya roi na tonga tonga isu la bodagi lepkiba adu za swai za question ma hangzaugi habi 2001 dagi magi population growth si unnatural yaubadagi tawhidre tawdaba targasu from 2001 dagi no 2025 pawda funds kai tharakpadadi adum 2001 gi base adum kai tharai ni swai da kitang fair oidabra du delimitation di tawgudre but funds di standard oina lepani lepi sida sagi fair oidi habdu di chume tabudabu lepiba si magi fundi hagachare ba matamam da local area development fund si koi 75 lakhs kumba adumai lerame adu hujikti crore ani ra keno oirame crore ani ni oire magi matam gi market ki value metungina adum magi local area development fund gi value su hendi hengale akoi da problem lai disina delimitation tawna nabagi magi favorable koi gi census fair census se machi koi puthop ngamdaba sidai da je koi Manipur da di hena problem lai china mama hakta koi na 1960s da gi par gi yem kan da hojik phawda samjan gi bra population se akoi da lei ba population se masida unnatural oiba population gi kano ma contribution ma yam chauni yaure ba samna haira da 1967 gi akoi gi letter among asi akoi na mayam thengnari ba koi Burma Kuki Refugees Association nadana leramba haukogin kibjen heba nupa mana chairman oiba mana government of India da refugees singi Burma dagi chelakpa refugees singi relief magi aid mayam se masi hengat pinana bagi proposal thaba letter ma koi thengnare hai ba thena letter sida yam clearly policy mana piba report ta punna 1500 families refugee families from Myanmar sidai da India na mafam bibi da lai re do mogi chaba thakpa leibagi degi latai te lai shui kai gi sigi aid relief aid mayam se maji khidang hengat piu haidana mana che iba thene ra khona hangi question di sigi 1967 da already laikraba 1957 de changba hobani laikriba sigi 1500 families se masi ngasi Manipur citizen ne na oigri se masi chumnagi citizen oibida natana India gi constitution na oversight option laga moisi scheduled tribe list of so yaro money because they belong to Kuki
ana advai changjang ra da moji indigenous people ne bo haijen gre moi gi constituency reserve to shan gre schedule tribe constituency ne reserve to shan gre advai to shalak pasna madugi penetration amari madugi encroachment sina tabna sum la kan da som da general loina le riba constituency sing adu atopa indigenous scheduled tribe original singi constituency sing is overwhelm ore say for example constituency gi magi growth sing yen kan da seat si yen kan da hojik chingi jaga da 20 seats ne hai se sida seat amadi kangpokpi hai se ba kangpokpi se unreserved seat ne kangpokpi se scheduled tribe seat sunate unreserved ne ba adu bu ngasi kangpokpi da overwhelm hoina kuki gi group ta chanba population me amana settle tawsan ra kan da de facto ekoi gi reserve seat tawna lei thokre masi ekoi check to hodre adagi di hana akoina latest khangba phawda 1980 ga koi gi 4 gi election la kan adu mama adu phawda assembly gi magi seat sharing se kuki chin kuki mijo jomi mar haiba kanglup sigi mokoida seat se nipan khatane bele ni Naga ni haiba tribe singsidana tribe wile na meba adu ngasi di naga dagi ani manga ga hojik tara et part le gre si so mu handaki election si lakan di Tenopal Chandel and several other constituencies si nagagi sitse nagagi MLA mu halakadra kai haiba ngam deba tawdu masida dominate tawre se magi community ki vote di community cross tawna de marwena tribal area di am thin strict way ekoi gi marwena tai valley gi unreserved seat di pangan sing na su adum meitei da vote piba meitei myam su pangan da chief minister helam ni dana pangan chief minister karam ni ko pangan gi MLA myam ma meitei voter dama da laiba jaga da pangan gi MLA myam kari khetri gaw da ngasi Sheikh Nurul Hasan kari sini meitei vote myam adum pira kari ne ba adubu high pot sigi pattern si ching da di ude ko adugu maduda sitsi maina manga kan sum live pot cha sigi threat si kadai de kamai lai nu si ko understand tawde aduna census sama fair census sama puthokpa aduga 1960s dagi ngasi bok changjan griba mayam cha masi akoina NRC toroga individual da masi particular community wari na te masi akoi Manipur da changai se Bangladesh de mi changai Myanmar de changai Nepal de changai different atoba jaga de chang pu yauri ba ana every individual aishu NRC toroma tam da aishu aigi antecedents ki record se prove to de ne ba ai bai maming shi ko wi ma si da pokoni ma smai le me voter le smai le ma address ni ai ipa pokwa ipu gi na sini ai ipa ipu pokwa ai ibu dog gi na sini ai se ai ju ut ka do ne armana ko individual me ut la kan da 19 state no ji prescribe to 1961 miyam na 51 hai bani adu state no ji prescribe to ILP gi 1961 je thamga yenga ba phau da illegals myam phanga dori ba damana phangdu ni mayam na te aduna adugi factors ma yam chawnom le re ko si thidok sha bani ko ai se si khangdok pa atopa mana amta ga hapsan ja hoge atopa mana kaino ai kan da handak da state government na handaki state government dissolve to suspend to dringi mamang se sidai the state na koi gi bogus voters ki list ma data am putho me electoral rolls se check to kan sida around about 67430 buki chang da bogus votes yor me Manipur FC population si am pick palam ne constituency am se hardly mi kutra lising kutra na represent to ne ba ada 67000 ki bogus vote hai basi ade vote kara ka do ise vote lising taret natra nipan phangmi ne vote ka do ne 30000 voter lai daga sunya election numit di 60% 70% vote hadar ne ba aduna vote hadar do mi lising kun kuma thoi kun thoi kun do sai hadar ne ba aduda candidate bari ma la kan da di lising manga yen thogi matam da lising taret natra nipan phangmi ne vote ka ba aduda 67000 bogus vote sina genuine oram ta ga di moina kendra mom da mi lising ahum mari mari yen thogi matam da makoi ilai lai influence to ga mogi sigi immigrant or illegal immigrant were be aba chance yang wangi group sina influence ga kendra khudimukta madugi penetration toxin gragati entire Manipur gi politics ki magi policy matters sida loin influence ga koi assembly se completely mina koi gi kahta invade toxin laga pura koi gi control toxin gi film la ka doiba adu tari indigenous people gi interest ta decision lagu doriba policy frame to doriba assembly the represent to doriba constituency mayam dugi genuine native citizen identify to have say must never
madu matam sana tawdana lakpadu hana tawthokanda delimitation tawsi haibana Thank you, Oza Thoba. Amka hana lakchage hoji NRC ki matang da next round da. Matang ki wanga se Oza Satyajit lakchage. Oza hoji ki 2001 ki census se masi defected oire hera da mani kano cancel to khre. Adu 2011 ki sisu adu hoji ta udo delimitation karamba census ra based ta udo ribna Oza. I see habitan I habitan kanda khamjage bako. Delimitation se India da mai ra to khre. अदुबु मणिपुर की दी अहुम सुबसी तौरगा मरी सुबसी दी तौदरी 2002 की सेंसस दा अदुन हौजी हौजी तौरिबा सिगी तौ मतमदा मयामना पारिसी 2002 की सि तौताडी 2001 2 सि तौताडी सिट अहुम मांगबा याय हाइबना पाना बनेबा अदि उखुल द कानानी सेनापति कानीनी सोमचांदेलों कानानी न पाबनेबा अदुगा delimitation से दा हौजी पारिबा मणिपुर खनरी सिदी हौजी इरांग तोइसे मसिगिनेबा अदुगा हौजी अखोगी साउथ दा काइदा अमा डिबेट अमा तौरिसिना हौजी हारिसे मंगारक सुबगी delimitation गिनेबा अखोजी खनरी delimitation से अनि नेबा ओके हौजी तौरिसिना अखोजी हाने दे याहौदबनेबा औ याहौदबदो तौ अदु तौ हाइबनेबा अदु तादि मागी सेंसस जो हाने गिदो दum बेस ऑफ देबा स्पेसिस तौदोइनेबा अदुबु मसिना तबा अमा मयामना हौजी कना डिबेट तौनरिसिना हाइसे कॉन्स्टिट्यूशन हारिसे 84th amendment की मतुगना 2026 की 2025 ने होइसे मथंग की चही की मतुंग तब सेंसस तो मधुरा तौरगा अमुकसु तौ हाइरिबा अदुना अखोइने तौबसे हानगी अमा वारहौ अमा तौ अमा कोनगी अमा लापनेबा कोनगी दुदे अखोइ जिक तौगिरोयबा हौजि अखोइन तौबसे हानगी मयाम तौबदा 2001 तुदे याहुबदो मधुने अखोइने खना दुरिसे मसी तौकांदा अखोइने याम कन्ना हारिसिना अखोइ इंडिया से सिदा लाइबदा अखोइगी एमपीस अदगी एमएलए से हापेता ब्रीफ कैनोम थमजगेबा हाँ 1952 दनी हाँ तौरीसे मतम दुददी अखोइगी एमपी से चमरी ग मौद्रा मरी मथंग तम सुम हाइगलक्तोइनेबा अदगी मथंग द तौकांदा हाइगले 522 दा हाइगले अदगी मणिपुर चलिसे 1973 के ने होजो खुजु चलिसे मतम दुद 543 एमपीस अखोइ जे मणिपुर चलिसे 1971 की टाटा दुनिया अखोइ चलिसे 543 लेकान से द मतम दुद एमएलए से 3993 लेयेबा अदु हौजिक लेकान से द अतोप स्टेट से द एमपी की मसिंग हेंगतेबा एमएलए से मसिंग हेंग खरेबा एमएलए से 4123 हेंग खरेबा अदुना मणिपुर की से कमानी तौदोइनो हाबी सुप्रीम कोर्ट की अमा लाइबनिना सुप्रीम कोर्ट की दुदी अखोइना तौदबा यारोय अदुबु प्रजा म्यामना हारिसिना मणिपुर इरांग थोलैसिना मरुइना अखोइगी सब डिवीजन अहु मरि से द अननेचुरल ग्रोथ ओजा थों थमदि तो आइदी अननेचुरल ग्रोथ से अखोइगी मी से लानबा चुमबसी याम ओजा जोइसी याम कन लेमलाइ फाबसे हाई आंगांग अमा पोपा आंगांग पोपा कांसिदा चुम्बगा अरानबा से कमाइ फारके हाबे तमदा सुम इबसिदाने अखोइ नुपासी नुपीरा नुपारा अनि मेजनबा फॉर्म फिलअप की सुम ससत तौबसे मसी याम सोगल लेव अदुना नुपा मसी एम एफ अनि इबदर एम 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 इ हिगुम्बा मदुगी हाइदि मादि पंगी सनबगा अचुम्बा से अरानबा से खेनरेबा अदुना होजि होजि किजे अखोइ जे हेता 160% नेबा अखोइ मणिपुर लेरिसे Whereas Atidam the 18% kineb, Adu Supreme Court Magic Katalaga 18% in Yagi and Madu the Toxi Hanakandamu, Akwigi Mutosin, Akwigi delimitation that SC population cano, ST population cano, some hot the Yadibu. Had the Misi had come mumming about 2% was Yadibu. Suppose India had Indiagi out of 543 says the Aquina party say about 10% Kitang Himbase, Senior Settled Time. Ada 15% kita ingin bahasa, sini schedule caste ni. Sigi reservation jom thamjoi ni ba. Adu nang saya Manipur ki thiba matam se da mi maming dang oi besu ya de magi masih kadano ST ra masih reservation am su yaw de ne ba. Adu na yam na chau ba big exercise ne ba. Masih ki to ba se da masih da mayam kan ki ri sina comparison ma tawai ba. South ka north ka hoji am kan lap ka se da south na hari sina akwai di family planning tawai na tawai da ki population growth like tere ba. Whereas north di kamai te no population boom taw kre ba. यूपी का बिहार का सिने इंडिया 40% पॉपुलेशन जो तो करे होजी यूपी दा आईटी लेरी से करीब हेगलक ताडी क्या हेगलक का दगी ऐसी मसे जो होतरी होजी खननी हाइरीब मसी मसी मयाम ना पाम तम द हनक की अनव पार्लियामेंट से साम तम द 888 सीट्स कैपेसिटी लेब हाने से ना 545 होजी जिक 543 ने को अरुगा होजी की पार्लियामेंट से 880 ओइतारी मदुफो ओरकनी हाइबगी ओरको याबी फिबम दो मुक थमेबा बजु हाइद मसिंग हेंगलक याबगी मसे द नॉर्थ ना हाइना साउथ की दी एमपी यामदसु अखोई दी एमपी म खनबदा यमबियोबा तेलंगाना दा एमपी एमसे मि लाख कुंथान थाथेबा वेस्ट मणिपुर ददी लाख यामदे अदु लक्षद्वीप कुंबा लद्दाख कुंबा ददी मि लिसिंग दु यामदेबा अदु तारी एमपी की वैल्यू से खेनरत्रा
मधुने अखोई नोट ना हाइसिना हाइदि एमपी अखोई सिद्रा मी लाख तरा ना थादरे लाख कुंद्रा थादरे मोय सोमना लाख मरी अदुदि अखोई की वोटर की कई राइट लेगे सिनेबा साउनो हाइना हानगी पॉपुलेशन दुगी अखोई ग्रोथ लेबा नते इंडिया ना हाइबा मी मसी हेगलंगनु हाइदु फॉलो तो बगी मधुगी कॉन्सेप्ट नेबा अदुगी मथक्ता जीडीपी दजु कंट्रीब्यूट तवजे सदर्न स्टेट्स ने हेना तवे हाबेगी अमसु लेरि जीडीपी द नतब जीडीपी सिमा लेरे ना को मसे काजे साउनो आगु तवसिना ने सपोज तमिलनाडु ने अपन साउडी से तमिलनाडु ना लुपा म पी मतम दा पिसा कुंतर खतन फंगे ngaki kero da MP nu ka basing do khin nona yam thokram na aru ka bihar ai sidi mana lupa ampi matam da ma di lupa taruk ka pesa taruk phange center dagi haji lupa ampi lupa taruk ka pesa taruk aru masing khenna masing note ka short ka yam dai masine hengalak tar di kano si disproportion aru yam hengalak kane bisine ba masis da mu note na mu agu tawri sina MP masing yam base masi kana ba na ti na mu tawri ka su kai de na kai ha matam da hojik MP se ladak khairo ne Ladak te mi voter machine yam debo. Adu si MP ama hairo ne, mai voter si machine kra hairo. Lisi yang kai hairo ne, lisi yang kai ko moneva. Lisi yang kai si lambi level leite, chakot program chakot te, university leite, kai mi te. Whereas finally machine yam iba lap kuntra kari ba ko jo si se kadon malkas giri, te Telangana gi se. Mongon da di par capita hingali university maximum lai aduga mi la kunthari MP hotel le do tamam chakhle ba aduna chakhat paga MP machine se chanadi habegi hojiki dipe che sum lakhal eba masi yang kan se ja khoina haina hojik sum le kan se Indian constitution na kari haram ge na sum yang kan Indian constitution na di isam sam na article masi yego article 81 number of MPs aduga delimited se ju power am piram me hari masi chak kan khoina quarter mu muk to khot pagi ade plus masi to kan state of puthar to ne ba pastor matung adubu masire ja koina sendok pagi power le te state delimitation commission na high gi business lore ba adubu masi se koina yang kan da atopa country dari kamai to ge sung yang pham to eba suppose England gi di masi handare 1918 sahi moi di sahi chonga sure moi parliament che hanale leramba de gi hoji nipan handare adu United States gi di moi gi di masing se sahi chama de to eba hadi Jadi tara ko di tor ga delimitation tor ga mi ngon irang sarang nei der masi se masi thui kana pode masi che chama century do to se na century do to we moi de aro India gi na moi ga khoi ga khena na India gi na smana problem tor ko India di postpone to we decision lo de ba aduna hoji postpone to se hana le ba de gi 2026 to hoji postpone to ri ne ba mara postpone to ru 1977 da emergency limit tam se madusu akhoi gi smana postpone to se constitution je amendment of the rule da di harbi ni na amendment of the ya de ba adun matam the 42nd amendment da hari se emergency leire family planning leire aduna next 20 years it tawisi na tawraga aduna ne kha thengdari se adu mai retang tawri se akhoi emergency matam du da constitution amendment of thoga akhoi se family planning tawramni na confusion am leire anga amade pokpa ya de family planning ate one family two na haibani na ko madu problem le bani masi irang lei haibagi maduna lei bani haina adu india sum postpone tawi resolution law de ba aduga atopam na fair representation na parakan se da masigi calculation to map note ka short ka ngak tani iski yaw deba iska west ki yaw de is idea ko notice notice ki yaw da ka cha mana pare sina notice kun manga ne ba manipur gi ani adi si leiba ma masi hega pa the percentage se kai atopa state se pa matam da akoi ne masing se kya no hola ka to le charo pam na average da me have 10 lakhs kitang helak pa se masi MP ma thamak ta di manipur da la kuntra ha ta di lakh mi ahungum ba average ni hola ise aru ta di hoju jale adugi calculation cha ta di uttar pradesh se hoji 80 lerm ba se chani yog dore ba MP 160 me la ane ba aru south ki di yam phangaru south ki di hedi hengala kani kai no da 888 chura di machine hengala kani do proportion wise di handara kani ba adagi hojiki north east hojiki hariba state mari je Arunachal Pradesh Manipur Assam Nagaland state the delimitation to buzi hanagi election commission gi former legal advisor mana masi illegal ni unconstitutional ni haina mai fundo ki buzule aduna delimitation for this for northeast states masi asing bagi yang modam the constitutionally masi lan bazala masi constitution gi la le habria te ko where delimit constitution la le habria te interpretation ko adu masi mari se yahu da bi factor yam le asam gi na NRC to ba ama to ba adu akhoi gi na to ba sina kra chana da bai tare asumi ye ba ga akhoi si kra chana da ba ari plus akhoi si ga moi khena ba na akhoi gi na illegal immigration gi factor abi yaw se masi yam yaw ba khoi gi suppose manipur ha kanda ari ga illegal immigration ya amana unnatural growth abu yaw we bi ada ba mama pa na nga hum che him de po ba gi adu unnatural growth ari gi sex ratio se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ 70 ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯑꯁꯥꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯕꯦꯜꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯁꯥꯎꯠꯇꯁꯨ ꯈꯔ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯊꯔꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯣꯟꯇꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀꯣꯔꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ 3ꯗꯤ ꯃꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯊꯦꯡꯊꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ 2021ꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯕꯥꯎꯠ 10 ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯖꯣꯏꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯤꯈꯩ ꯑꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯤꯈꯩ MLA ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯣꯏꯅꯤ MP ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯒꯗꯕꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯁꯤꯜ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯞꯄꯔ ꯍꯥꯎꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔꯥ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔꯥ ꯑꯞꯄꯔ ꯍꯥꯎꯁꯇꯗꯤ ꯁꯤꯅꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯅꯤꯗꯩꯅ ꯍꯦꯜꯂꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯐꯦꯌꯔ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯥꯟ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯄꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯄꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯠꯇꯣ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯅꯦꯕ ꯇꯣꯡꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯣꯡꯒꯗꯕ ꯁꯤꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯇꯣꯡꯗꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯋꯦꯔꯦꯁ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒ ꯁꯥꯎꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯥꯎꯠꯇ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯐꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯠꯇ ꯐꯝꯕꯗ ꯁꯄꯣꯖ ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤ ꯐꯝꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯕꯟ उड़ीसासु क्या लेतेब अदुगु बिहार गा उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन ग्रोथ या वांगेब अदु पॉलिटिकल पार्टी चमानबसे साउथ की दुगा नॉर्थ के डिवाइड ओंग लाएब अदुना पॉलिटिकल पार्टी के देशदा सुम कानबदनो यादेब आई न मसी हेगलनी आई हराउनी अथौबगी मागने अथौबु साउनी अदुना मसी की से करिगुम अमदि लाक्तो माली अदुना मसी करि तौगे हाता कॉन्स्टिट्यूशन सेमदोक तबा यादे ना थमजगेब आर्टिकल 81 82 से अदुना कॉन्स्टिट्यूशन दा कइलेबसे मसी सिदि अदुम कंसेंसस अमा पोस्टपोन तौबे मोता कंसेंसस अमा लागा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड तौबना फनी थमजगे Thank you, Oza. Matang ke wahanga se hai Oza KSH Shanta Secretariat Member CPIM Manipur lakchagi. Oza delimitation to was overall India go in a chain of debate mayam lady magi challenges adagi magi pros and cons ki matang da mayam lady constitutional amendment of the ya de matang ledu mara says the Supreme Court na Manipur adagi atopa Northeast state mari gi pulapna pending delimitation lotion within 3 months lotion gadabni haina smaina lakpase masi kamaina chathagani khanbi bage aduga karigumba si tawba taragadi seats mangba mangdaba hengataba sigi wafum lakpase is a chain of amlay is why zozai morkatambi ai jinga sidi dabu yam phaba ga da thi ba ga meeting ani ni yo lai amana chief election officer na ko meeting am all parties yam amana akhoi na ko all parties meeting am ani yang no ai akhoi ai na si tang ku magi akhoi 12:30 legi ho moi chief election officer na ko si ada yam bai si khar thenu ja pai na ho akhoi delimitation gi wafam ji ada man hai ba Supreme Court order su tha hong nung de lotion hai bi leite aduga akhoi election commission officer su tha hong na to hai bi wa leite amta leite ba okay adu man yam hai ba da akhoi myam khanai political party akhoi lamphel gi akhoi CEO gi office to ba se adu akhoi ngasi meeting to su ya re na adubu akhoi miyam da samam da ba ma di lai de na ko kai no da akhoi Manipur da to do si 2002 da fourth akhoi delimitation commission hai tare justice school sing na oi bilo
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2001ꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯔꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯔꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই 2002ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅꯤ ꯀꯨꯂꯤꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯀꯦꯗꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ unexpected ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ not unexpected impossible ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ CSO ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯕꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯟꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯃꯣꯏ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2004 ꯐꯥꯎꯅꯤ BJPꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯦ 2004ꯗꯤ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕꯣꯕꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥ ꯏꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯃꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ delimitation of ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ parliamentary constituencies ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ legislative assembly constituencies ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔꯅ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯦ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ within 3 months complete ꯇꯧ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ complete ꯍꯥꯏꯗꯦꯗ initiate ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ 수많은 하이시에 the early order shall be complied. 아마이 order 그 강대야디에바. The earlier order shall be complied with within a period of 3 months from today 하이네. 아도 마코이 케이스 무 아코이 released in the week commencing 21st July 2025 하이네. केस लिस्ट तौदौरीबा अखोइना सोमनाकन आइसुम खंगबदा हाना अखोइगी अर्ली ऑर्डर्स यु खंगदबा अखोइना तौरिसे अदगी अमरोम धारगा सी रिलीज इन द कमेंसिंग इन द वीक कमेंसिंग अखोइगी 21st जुलाई 2025 ने अदि कुमाइ तौदोइनो अदना इलेक्शन अखोइगी सिविल ऑफिसर न सोयबा ओथोकपा याबा नते तौरोएबा सुमतो मान हायबा मान अखोई ngasi unaba sida aduna अखोई जे आठ हंदोकपसु सोइनबा हाइब तारे कइनो अथौबा so is there like any clarification oza Satyajit oza अथौबा से order रे गुंदु याउये okay ha o adu ai aduna man haibagi wani अखोई अदु सु मयाम सिंगनबा खोनबा ममज ले अखोइना political party में आई लाक्सगदौसी अखोई पुमनि दे फमनि अखोई all political parties अखोई ट्राई बानी कौसी अखोई रिकॉग्नाइज होबा नेशनली रिकॉग्नाइज होबा स्टेट रिकॉग्नाइज होबा अदुगा अतै तो पे स्टेट रिकॉग्नाइज होबा अदुगा मणिपुर दा अखोई इलेक्शन कमिशन रिकॉग्नाइज तो एमपीपी होलेबा ट्राई बाने अयाम लाई पार्टी नि लाक्ते अदुना सिदा कोई खनरिसि कइनो आइ मतमदा मयामना हाइनारबदिना कोई वाइ लौदबदि यादेबा पॉलिटिकल पार्टी ने फम वाइ लौददि कोई फरक ताइना सेतजे अदुना कोइना लौजि वाइ अखोई वाइ मंगा लोवेबा मपुंग ngasi meeting je wale मंगा लोवी आहान बदा कोई no delimitation till the rectification of the years in the census 2001 masi hek sudokri bawre tawda basine ko second representation to the central government by the political parties in Manipur ko representation to the central government by the political parties in Manipur. Aduma tauba aduga kaino se delimitation se till 2026 when national delimitation will be undertaken with the new census figures. Masima tauba 26 matungda tauba sima koina warep tai
aduga akhoi gi kaino sida adi considering the prevailing conflict in Manipur since May 3rd 2023, it is not possible to carry out delimitation. If any delimitation exercise in Manipur, there would be real disturbance of public order, and as such delimitation is not possible. Okay. All political parties in Manipur shall join as interveners in the ongoing legal proceedings in Supreme Court to highlight the difficulties like disturbances of public order and conflict situation in the state, so that the order of the Supreme Court to carry out delimitation on hold. Sima koi ta yawi wani ko legal proceeding da sini koi na mapung da ta ba kaino si major kaino si sini ba maldi praja myam singra ba CSO myam singra ma singra akoi ju singnari ba aduna masi akoi na akoi mai tau si big wale tu na aina khanjaba da dinga sai akoi Communist Party of India Marxist na Bharat Pumbagi Amatai, Bangasai, Saitaji, Athouba, Bharata, population growth imbalance, Northern Panging, Kiva, Southern, Moi Marie, Asumuleva, Moi family planning, Panatoba, Matoba, literacy, Yam no Wang, Matona, Moi Kanus, name how is never, a no skin, name how did. At the Maito party together, Mama is meetings, conscience, some other Kaleva. Haidi UP dana chani rom hinga kiba somna kadana manga trak te hinga pa adigi kaino ju akhoi Gujarat ju double hinga kiba mai hana 26 27 28 leris dagi aduna madugi mayam do akhoi consensus amagi discussion am darka leba manu ke aduna population akta hinga laga heta kaino to una ta se akhoi America gi panbi ki do America da sine se akhoi state khudimaki ani ni lepe ba aduga my Congress di makoi kumai tawgeda Congress di suppose say for example California gi se mamang da machine khara le me leba ar Congress aku sit machine no hengala leba adu moi wai long matam da Senate na akoi gi Senate ki ju majority ama ma tawgi wafum leba akoi gi Lok Sabha tawra polok ta akoi gi bulldozer ro in gi dana ko double ko na adu America di tawdana akoi constitution je Bharat ki mai simdo kam darka lei bhai di akoi na ngasai gi haiba lower house upper house lei basi da akoi upper house ni machine ji di masi baw da manan darka leba akoi je Manipur ra ama UP dana yam gre Kerala da Nipan example neba Assam da khara akoi manada base akoi pikpa chawwa akoi yengdana akoi manan nu darka lei baduna ai sumgom dai okay population yam da zu geographical area chaw ju PSU state amagi state ki representative ni ko akoi adu America dari tawe apikpa gi su ani achobei su ani tawidana ko adu Russia du tawe ba aduna su global atopa country sing gi model si yenga India gi su simdo phom to e masi simdong da akoi gi Bharat ki constitution se masi akoi di semdok ba khara darka lei hainai phasa on sumai thamjai thank you Oza Impact TV ki programs sing asi live amadi recorded YouTube ta yengbi gi haiba taragadi YouTube ta hana changba ki mahuta GPay da hana changbiro GPay gi search bar da Play Store type tawbiro masida Play Store resource code asida type tawbiro masigi makhada buy haina option legani masida changbiro aduga lupa yankhai ga mapan type tawbiro aduga okay tawbiro tik aduda nambiraga pay 59 rupees ta nambiro adugi mathangda confirm purchase nambiro adugi matungda GPay gi password hapiro okay nambiro aduga ngai hak ngai biro Play Store resource code ki makhada use code haina button ama tholakani masida nambiro aduga account confirmed successfully redeem tholaklagani masida GPay gi mathau loire YouTube ta amuk lakpiro YouTube ta changlaga Impact TV type tawbiro Impact TV ki video da number ki mahuta logo da hana nambiyu aduga join button da nambiro Impact Silver gi join da amuk nambiro masigi matungda GPay da thakiba paisa adu sida tholaklagani Google Pay balance ₹59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga Gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga Impact TV welcome message tholaklagani C+ da nambiro masidagi Impact TV ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani